maka dia rona wang kalinga angkat baca angkat baca melota minum maka nabi tema bismillah ka magi ditanai maka dakin rotosi ki pole di maka da pole ka nainuha maka dia nabi ta angka sila surat ko tu maka daniga nasang Yunus bin Makkah Nabi Yunus surah Yunus bin Makkah kan nabi tappa maka dia nak tahu nabi apa dia na mungkin ni sangiro nabi na nabi ya ro ano wana sisa berarti nabi to ya napunangi maka na berarti nabi ki maka ni nabi ta iya nabi ka boleh ka madawa ko taib tapi natolak i masyarakat tappa maka dia iya na tapata masalah ya na ro si dia matsada ya na ro hadiah na nabi ta boleh madawa pak darat tomi na runtuk na pasal lagi nang kalinga tomi mak bismillah betul na minum maka da iya mina baca itu ya tu kau apa berarti iya ro bismillahirrahmanirrahim barakala da sitongan lah itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan, kami ta'zimi sahabat ketua MWC Pancalautan dan juga Talulimpoy beserta seluruh Jamiah Nahdlatul Ulama yang sempat hadir, ibu-ibu muslimat beserta seluruh rombongan yang kami hormati, Bapak Camat. Ya, terima kasih Pak sudah memberi kesempatan untuk bersilaturahmi pada siang hari ini. Yang kami muliakan dan kita hormati bersama Bapak Kepala Desa Wanio Timoreng. Kemudian saya panggil Kakanda Ketua Puskesmas Watasilendreng. Alhamdulillah bersilaturahmi dengan kita pada siang hari ini. Yang kami muliakan juga Akhinal Fadil Al-Mukarram Burta selaku Mursyid Tarekat Haqqani Kabupaten Sidenden Rapang beserta seluruh rombongan dan adik-adik Banser, adik-adik mahasiswa KKN. Terima kasih Dinda sudah menghandle acara. Seluruh jajaran panitia sekaligus pengurus masjid apa namanya ini? Nurul Huda Wanio Timoreng beserta ibu-ibu dan seluruh jamaah sinina tomo-tomo lebih kumanang dan ibu-ibu majelis taklim yang insya Allah memagi-magi nama seki Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah sitonganna angka tema na tentu panitia tak ingin mengambil nilai-nilai spiritual dari perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ia ko isimpulkan ia temawe melo imala pasap-pasang agama ia angkewat dimancaji akatannyang imma giriwan walino makoto para sirumonri sarek pamangina makanja apa hangat tarilalanna agama dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan peristiwa
na alami nabi ta yanari peristiwa amirajakanna ale malabina nabi ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih dulu ki usampaikan makada ia ko peristiwa Isra dena nabi ta bawa pura malami ko peristiwa Isra nasaba namo Nabi Musa ipalalato ko pong Allah Ta'ala itu sampai ke negeri Madian. Dito namit tano lalalangi yang mestinya kalau manusia normal itu wat bisulan na lalangi, tapi Nabi Musa itu hanya setengah malam. Ia to sinareko peristiwa Mi'raj angkato Nabi selain Nabi ta yanar itu Nabi Isa. Nasaba ia ko Isra perjalanan malam, ia ko Mi'raj tangga untuk naik, berarti menre ko lagi na Nabi yakka menre ko lagi Nabi Isa itu diangkat ke langit kedua, jadi langsung Mi'raj tapi dena Isra. Yaitu si Nabi Musa dia Isra tapi tidak Mi'raj. Ia Nabi ta naladuai Isra sekaligus Mi'raj. Tapi ya Nabi ta taman oko temai maka da nilai-nilai spiritual riolode na panipameraja Nabi ta mega masalah na hadapi. Tapi ya masalah lino mate benena Khadijah wanita yang selama ini mendampingi amurena mate tok lai boikot ekonominna marajingi dena melo temewe kerjasama jadi dena berkembang selangir waktu masih sanabita iya naro lette inabita mak dakwah lawi taib dengan harapan maka dena bita ya ko taib keluarga aku mancaji gubernur ya ku idi maka da keluarga aku bupati taro nak lokoroh mak dakwah newai muka roh sisa nalatu ko keluarga na nabita Allah dene terima lai podangi maka daga memang tugasmu maka da meka mak dakwah kada magi nang ka mak dakwah nasa yakka ka mancaji nabi aga nasa ngamurena ko roi salakka ipo ngal salakka itu ko iko yakka tanya bangsa namu wa di mancaji nabi bangsa naku mi ede na terima yero ya yero nabita mak dakwah ko taib tidak diterima sehingga dilempari ya natu nama sampak makdara ulunna nabita angka maka da silisilina nabita na kena lemparan tapi denang kana masussa nabita maka dami iya deceng ubawangi de minis sangi rumah kada deceng ya mimpai de na tarima pak denis sangi maka da deceng eci di bawah tau napa sallam wattunna rewa inabita nalet pamasau-sau na sabak purui na sandre-sandre o kuside to ayu na tako angka ya rupa dara podangi anak gurunna maka dan karo tau matakola dak manawita purula dak mana lo mu bawangi wae rinu iya na ro bawangi wae nabita mak bismillah nabita na paninu selang apa makanya nabita bismillahirrahmanirrahim na paninu maka daya tau etania tau okoy apa dega ga tahu ko kampung baca ya ko meminu dega ga nasa balero na sangi nasa tahu pole mabela ya na tanay ini maka da tahu pole kenroki maka da pole ka Makkah maka da wi mabela tongat tu maka da yero na wang kalinga angka tabaca angka tabaca melota minum maka nabi tema bismillah ka magi ditanai maka da kinrotosi ki pole di maka da pole ka nainuha maka de nabi ta angka sila surat ko tu maka da niga nasang Yunus bin Makkah Nabi Yunus uro Yunus bin Makkah kan nabi tappa maka de yon nak tahu nabi apa de na mungkin nisangiro nabi na nabi ya ro ano wana sisa berarti nabi to ya napodangi maka berarti nabi ki maka nabi ta iya nabi ka boleh ka madawa ko taib tapi natolak i masyarakat tappa maka iya na tapata masalah
Iya naro si dia mat sada, ya naro hadiah na nabita oleh mak dakwah pak darat tomi na runtuk na pasal lagi. Itu nang kalinga tomi mak bismillah betul na minum. Maka da iya mina baca itu ya tu kau tahu apa berarti iya ro bismillahirrahmanirrahim barakala da sitongan lah. Itu iya naro na tama salang iya ro iya miro cidia na pasal nabita betul na lo mak dakwah ko tai. Iya na masalah na hadapi Nabi teh mamulai goyah. Yolli ko po Allah Ta'ala. Iya na tu nakada iya tu meraja pak bu sitongan na iya tu sampajange oleh-oleh mi. Hadiah mi. Cuma makome matije ko katau pole jokah. Deni tanah ya roma kada aga mu pigau iya minakutan ate aga na poleang. Ya kalau umrah teh tanpa makutana tu aga na pole yanu na sakaroma. Cerek kristal ya itu cila dan kanakutana kanakin rokokong elaw masampajang ako nge musiaray okoro aga mo pigaw denang kaya itu aga na bawa. Iya jadi namo nabi makotoro batuna law mameraja nabi ta padahal iya ko aya ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ia mana salah dah. Jadi aga tujuan Nabi teh palalang linuriyahu min ayatina untuk ipitang tandra-tandra araja kuasanna pun Allah Ta'ala. Jadi dia nak kena menerima sampajang de melomi ipakis saatinna Nabi tentang apa yang dia dakwahkan. Nah sabak sinin na Nabi mak dioloe degaga rasai neraka si basuruga. De toga gamite rupa-rupana tau icalai si bawa rupa-rupana pacalang. De toga ga tau mite rupa-rupana papenyamang rilalan na suruga. De toga ga tau mite copuk na langi sampai ke alam mustawa kecuali Nabi tak. De toga ga tau mitay pahalana sampajang si bawa de cinge ko ungkai jama kecuali Nabi tak. Iya Nabi liang nge macurita manam ni. Macurita manam ni. Nabi Musa na curita mi suruga neraka denang kana tama. Nabi Yakub Nabi Zakaria Nabi Ibrahim denang kana tama suruga. Ina na curita ni. Makanya maka dipong Allah Ta'ala linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan bukan menceritakan. Deni ya curitang tapi lai pitang ni si salah ku ya curitangi si baik pitak di ya ku ya curitami makrote kanjak pane mau tu di koni mana-mana walala mate magar roh itu ini makana makanjak suruh gai mako ami tu ku curitam ni de gagah iya permandian ngena ko macurita itu we magar lo rekreasi nasang angka mako itu libayangka di bawah kada magar roh. Iya Nabi tak lai pitam mematoi makanya disebutkan linuriyahu min ayatina untuk memperlihatkan lai pitam mematoi. Naidi de panangkan irita neraka di. De panangkan irita suruga. Namo irasakan na suruga kapa de toba maka Nabi tete suruga na lino de bajak apin nalino ay makalanda si sala pina neraka. Iya naro nabita ipitang. Iya na tunak kada nabita. Iya ko yalengi papenya mate kolino denang kana masusah. Nyamas si mata-mata natakko ipacuru anak liman nakolalan na api neraka cinampa. Napacuru bami mako anak panaka tat de mana nyamange purena rasakan orupat dina. Napa ipacuru cicang nama kadana bitaya tau mapanga dia berzina aga je bahasa moderna salingkuh. Iya tau mapanga dia arwah ipulo na tau ngipacuru o kilalan na neraka sekali berbuat. Kita coba-coba nih. Iya. Jadi upasangi iya na tu ampai nabita ina naitamanang iha sehingga dikuatkan batinnya maka dawe dena sia-sia pelik memat dakwai we dipakai iya tu je kapan napake pajaba sesa di
Biasa naunda camae, naunda kepala desa loko sidi onrong na ipita kampungnya makadang ke kampung makanja. Rewat ni meloto ni bangun kampung makoro. Biasa makoro tuh. Biasa ke makoro agak jadi studi tiru. Studi tiru. Iya naro. Bayangan na makadang ke kamar aku suruga makoy ko naraka mako pacalange. Ya curitange itu ya kong kagaga makanja meita kada o makoy nabitta ni tamanang sehingga degaga tawat dia curi bicaranna panasai pacalanna api neraka panasai penyamanna suruga kecuali nabitta nasabak pura mematuina ceneri suruga angkamotu nabita masuruga ya dempara mimasu Nabi Adam pamulangi patama suruga dua solangi Nabi Adam niga ibali sila tamamuka balay Nabi Adam makada yatami mako bisa manre tugage tapi pole si runtu pong Allah Taala wad dinigare nagan rusu ni Nabi Adam pak ya pinangkurang pong Allah Taala namo pak cama pong kagaga natya Pak Bupati natapang katau bici makada natya mi biasa makokona palaban ni dena natane Pak Bupati na jabawa man itu apa makada na Pak Bupati na ron na pinangkurangnya iya na pasal ko pajabae hati-hati ki ko Pak bici-bici iya tuma dari lada makasolak nakada pula si runtu bos kapoto ko si bawah ani garece de anu wah itu bahaya yang kedua agak solangi Nabi Adam nasu pole suruga baine Siti Hawa oh ya tu bici-bici nama kun raya bayah tau itu iya jadi kita jaga itu baine ta pak ya tu ko baine be mate mandarito masusah nggih tapi dia tu kagak mako aku dia kagak apalagi ko muslimah deh insyaallah jadi aja tamalanda tongangi bicara nama kun raya ina tu nakare guru takali sidendrek iya ko bicara makun rai timbal lalu aja na tapamu atapari Pak Madari tu cidi minta pada tambah ini makada minta manu gare sana lete makadai maga payanu gare tadi ya ko lete si makadani tu tonga gare ayasan itu bahayana denang kana kurang iya naro pasu Nabi Adam iya na tu ampai oko langit pertama Nabi Adam monrong itu jadi rolangi pamulangi Nabi Adam monrokoro iya na tu nalo Nabi tasiruntuk nasabak magai laihibur tu atinna apa ya ko pole suruh katanya dempara lokolino masusah memang pada mikong kabupati nanti jiraya biasa apa di ulu tuh iya kepala dinas na kalau mancaji guru biasa kagak tahu sogi narak bangkero eloki syarei loki pasak barai iya poko camak mancaji bupati jamu talo mitai mariom itu itu menrek moy itu iya mikono itu teh na bahaya mandari masusah betuangan nama lah ada makadewi yang be waktu nang kagagaku je na law tawe boleh be magi je pede na gagaga de na ga tau ngi pajali-jaling iya tuh iya na tu nama dari majalah da nyawana makanya kong katau manu kasih malah data perhatikan iya na tu ya ampai komapak botingi upasangi aja na takibwa on rapi iya komapak botingi iya rowi tahun rongnya Pak botingan yang makong kakasiasa PAP di pasal lo bandreng iya ya malah ada unawana itu ko ni kong kakasih misalnya Pak Camat na ya ladasat si tinro isi banggotana si sikolangi besa betul nesde na Pak Camat manci Camat alena manci Pak Galuh na tama nyo ko peste Pak Camat na ipatama PAP palesnya lena lo bandreng maja kasih nyawana iya ena tamu-tamu na moro na way gare iya makadawe meka lokoro de to na pa si pato kan sabangka jero makada PAP maga nih na pada tamutah na melomane hargai tamu iya jadi sampai makada aku mampa botingi aja nah dia cukup lah ya rupa jaba kong cara-cara besar nang ke PAP supaya dia tak ganggu upi di ko mampa botingi aja nah tapa masa bawannya tu losok na tu tendata iya aja na tomakibo na sabak na solangi nyawe iro tau de kasinano meni oli lokoro mata di palak kajena na satanyan roku je iya magani ini na ro na sabari na padahal tamu-tamu na mo dale mo de sa kalaki kami ka pasolona
jadi mapati kamanya. Kapak dongan nami harapkan. Iya. Cocok ni hargai sah. Tau boleh tak tapi aja ni pas salah. Iya. Jadi itu ko agama ketakwaan. Iya. Pada mijero Pak Boting aja na nama balola dak. Iya. Malah ni tenda takar 20 na juta. Na cica mice ngari na itatai. Iya. Napasan ni kuwan ni letu subuh. Ele selesai itatai ni korewengi. 20 na juta cengariban. Deto na ite tamu tayo tenda tayo se cukup mi. Pan rasa-rasa to ni lakay lo mala ololo tapulo bata. Bencong mi nyamangi. Ay aja. Iya dega. Iya. Kene tataro ya rodita aja na niya ungkoso kamakoro to malabana tenda biasa-biasa na. Napaitaro ya 20 na juta. Pure makbay niya na tatalingin ang modalakan isitaw miwa di na madeceng. Iya. 20 na juta na pake mamodal awad di sitaw mi na wad di madeceng makade. Iyo po nalanya 20 na juta. Maka ni soli pake kato ni law ma-makeup. Deka. Iwa jamanang. Sisa na pura mapaboting. Tuli masusah di pape na din. Nabuka ni pasolo na tayo. Nasakat di pa iya. Si ratu sa busolorang 20 menisap na solorang. Maga ni. Ini mato suseleda. Jadi kere. Jadi mapakai ngamaya. Tapi dia to gago ko di. Ay gagay.